Tala falawa telefon mai le si ufongo le lau moi Wellington e mo le nei taiao aso iwa me lua felua lima. Ua filifilia le afionga katinale Robert Francis Prevost o le United States e avea mapopelo na lua se lau no fitu o le Ekalesia Katoliko Roma i le lalolangi ma ua ia filifilia le suafa o popelio se fulu malefa. O Prevost po o popelio se fulu fa e ono iwa tausanga o lona soifua. O se taitai e te lelo na silafia i le whaavao malo. O le tele o taimi o lona soifua na ngalue wha misionare i Amerika i Saute, ma ele i mamao atu foi. Sa ia taitai se ofisa i le Vatikano, mo le filifilinga o e pikopo, o lo o iai le talitonunga, o le afau na ngaluenga mai suinga i le taimi o pope falanisisi. Pea ma le sefulutau sanga o ngalue i Trujillo i Peru, muli ane filifilia e avea ma e pikopo o Chiclayo, o seisi a ai o Peru, na tautua ai mai le luafe sefulufa i le luafe luato. O le ulua i pope o le itu ainga o Augustino, ma o le pope lona lua mai le atu Amerika, na soifua e pope lio se fulufa i le aso se fulufa o se tema i Chicago, Illinois, i le suafa o Luis Marius Prevost, e iai sona pitanga i falani ma Italia e whapea foi i se pania, e to alua o na uso, na o awina i le seminalio o le Augustinian Fathers, ma le University of Villanova i Pennsylvania, ma i le tausanga i awhiwa se lau fitu na mawailo na whailonga tikiri i le numera, ma sa awina foi i le filosofia, sa awina i le Catholic Theological Union i Chicago, whaapea i Roma i le Pontifical University of St. Thomas Aquinas mo le canon law. O Januari lua felua tolu na wala awina i e pope falanisisi, e na te taitai le matanga luenga ua ua o le Dicastery for Bishops ma le Peristene, o le Pontifical Commission mo America Latina, ma sitia i le tūlanga o le aki e pikopo. O ke topa lua felua tolu, sa filifilia i le tele o nisi matata matofinga i totono le Vatikano. O Februario le tausanga nei, na tofia ai e pope falanisisi i le Order of Bishops. O ana upumua mwana saunoa i le faitau wafe na tumutumu atu, i le faatawafao sanga tope telo, ia ia te outou le file mu. O le aso le atele ai solo te e whaasanga i le Minister a le Act Brooke Van Velden, ma nisi o whaipule o le National. Whaatatau i le pili o le teuteunga o le tula fono tutongi e le whaitu au ia li matama i tai, pe a whai o se ngaluenga e tutusa o whaatinoina i tupa taitasi, le Pay Equity Amendment Bill, le anapasia i ona vaenga umai le palemene i le po la solulu. O whafoane o le ofisa Van Velden i St. John's, o lo taula ai ai le solo te e le aso, e toa tele foi isi minista ma whaipule, o le awhiangai foi, ma le au te e whafo lato ofisa i le aso, e au fia ile minista mo tama itai Nicola Gregg ilona ofisa kala estete tama po takai Hamiltone, Scott Simpson i Thames, James Miega i Timaru, Penny Simmons i Envakago, Dana Kirkpatrick i Whakatane, Suze Redmayne i Fielding, Mike Butterick i Macedone, ma Tim Costley i Levin ma Paraparaumu, na whaalia Van Velden, o le ale iai ilona ofisa ile aso, o no fuafuanga ua umona whata atitia, na whaalia Nicola Willis o le suita itai o le National, e le iwhaia se whaatala noanga mala to whaipule, pe whaape feo na tali atu i le au solo te e le aso, o le awa ia fo i solo te e ai mai se le tupao tamaitai i lumo le mota fono i le aso. E le ifa amalia ina malewa le whaaloto i whale i le unga o seilo i longa mua na whaia. Pe au ngā na whaia se suesu e ngā tau i le marketi na o pāsese o whainga malanga whaaloto i whale i tutono le atunuu. Pe ona mai ai suesu e ngā mua ale komisio pisinisi i le vai aso nei. I le telo malewa le whaaloto i whale e le aini tau wanga i le wao kamupaniwa alele. Mai tele lawa ina whaonga na o kamupaniwa alele a New Zealand e whaonga e tangata mo malanga whaaloto i whale. Na whailoa le pulisino malaiwa alele i Envakago Stuart Harris i lungo le One News. Na ia moli mawina a fianga na whianga i matangata malanga o na o le taunga tau pāsese mai i Envakago. Na Sāmoa Harris e ai tangata a ai e fia malanga tawa whao i isi pitonu o New Zealand peitai e le mawhai o na o le taunga tau pāsese. Na whailoa le kamupaniwa alele al i New Zealand e whainga tā tele mo tangata malanga. Mana tā ua le pulisili Greg Foran o lo lato i loa le leile tūlanga o iai pāsese le taimi nei.
E wina o la tu tamawhai e whaititia isi pāsese, ai o lo whiangai fo ile ea New Zealand, mani whaafita au li le taimi nei, o lo taungata fo ile whaatupenga o le toi whaalelei o waalele, whaapea ile taungata sua au. E lua se fulfitu pasene na siti ai le tau o pāsese mai Envakago i Wellington, ile ono masina wa tuanai, ile o mawhaiona whaalawe le Commerce Commission, ile whaafinaunga, ile wao malai waalele, makamupani waalele. Ua le sina i leo le University o Massey e amata whaia ia o ngā wha leo i le masina fou. O le awha o ngā tatau e leo nisi o potu ma potu koleni i le lotoa o Massey e whaia ia lato wā o ngā matoleninga na whaalia le sui komisina Jill Rogers. Ua whaitau masina o ngā lulu e wawala lata leo ma le University ina ia sainia se malilienga. O le aia i lava le vaenga whaapitoa e pakaita awalea leo ma potu e mawhai o na ofia i tangata e to se lau 5. O nisi o vaenga o aonga e 5 whaiona whaamae aina i te tono le lotoa e au fia ia aonga au o le a whaatino ina i whafo le lotoa. Ua whaalia le lewhia o tangata le nu o Sāmoan whaasanga i la lato pule nuu ia Sam Broughton o naolona tu ua le nuu a o te teleti munga malolonga i le a ai. Na tu ina atu se whaatonunga Broughton petusa o le afo leono i le afiafi tu ina saa o atu sana whaasala launga mai i Wellington. Na malanga mai le pule nuu ma se tasi o whaipule Elizabeth Munt i Wellington i le awa uli o le aso tolu se fulu a Perila mo se fono a whainga malo la Haiti o se fono pule nuu masui o le malo. Na tu ina atu la pata inga o mo lila nu moli mo Canterbury i le tae o le aso tolu se fulu a Perila. Ua whaani le lewhia tangata o pito nuu ona o le nofo le pule nuu i le taimi o whaalave whaale nātura. Ua whaamawina le se fuluiwa te sima le 5 miliona Tala o tupe pa ua le lakapi New Zealand i le tausanga whaale tupe luafe luafaa. Na fofonga ina le whai unga i le fonotele i le asona na fi Wellington e peitai na mawhaiona toi whaamalia ina pe toi maua isi tupe mai le whaatuputupula i o tupe maua. Na ta ua i le saka peteni o le peleki i le ipo lalulangi ma o le foiolo avea mataitai fono o le lakapi New Zealand David Kirk e whaapea e uina te lele tupe pa ai le te taona ave se le malo se o le whaatino ngonga luenga a le lakapi New Zealand mai se lau fitus fulufate sima le 5 miliona tupe whaanganga a le whala potupotonga. Tala fōwia mai le si ufafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.